Fatalavantu le lua sa se lua ya lau sunga se yuli fa pe fo ila telenga le moa ya a fio mai tala mai au ile tanto filo inga le divai ngola uli ba lo so fu ma wi le lang yema ba ya malo lava so fu si manu so fu la le sunga fa tonu ya tasi ai fo yatu o leo te mata watu fo i le fa se tau singa ile ave se lava fo linga la le lau to fa ya fa felo ya tu i lau to fa me se fo i mamalu pulenga o le radio Samoa i ona tūlanga fa lupe ma lo le tau atai ma lo fo le ngalulue o fo lo fa felo ya tu fo i le mamalu le atu no i au fe ngaluenga tutofi fionga i le isea sunga i toi ina o fa urulunga o i ka le sia taitasi ya ma lo lava le no manu o wase manui o Samoa fe la tu fo i Samoa i o ma ave ese mo i tu maulunga ia ilea ngā whatia so mātou whaamtalanga, ia tau na mātou whapea tu tālofa lava, mā lorfo lau manuia, mā lorfo il tau wata ili ne yaso. Ia, tātou te tau whaiwha mā lo, le eile moa ne te wai mai tau mai wha pe wa lea watu se whaatuli ma lea. O wai ia ko loa i loula ei, o wai ia tu fwoi lele le whaafunga ina o loula wau. Ia e mise lai pe o lena e su mai matala au mai e whaafea au mai le fionga ia se yuli. Ia o vape, fitu le ia ma upor pese le fitu au mātua na nei, se waka fia whale ali le fua le toa, ngā youth lewa ia ilo soi fua le mo. Ia e fia maia, ma tala maia au, wa lewa na ufia papai ia wa au, ia a wātili ai, ilo wa ai antu le ofo le AUT, ia wha taimo le stala ma le pili a onga o le simesta lo na lua, le tau sanga e maa lo le soi fua maruia ma le langi e mama, a fia maia ma tala maia au le radio Samoa. Whaafitai, ia i le toi whaasiti whaamtalanga, pa wale mea whaafitai mo le whaavanoa fo i au o mautanga lue, ia e se i soli ei fo i o mātou tangata ili nei vaenga le aso e vai atu le fionga le whaatonu le tātou ASB Polyfest. Ia e ala fo ina lili, ia si o tātou ele o le oli ia o le foli, a whapena fo i ana tali le lei e o lo o tali mau. Ia on mau fo ise fianga yo ma wata ngata pe o fianga sili de na seu ma lo fa tai io se umana matu lo ni lo tu si pe umar fa mo o fa mo ale na ele o le so ai sei mai ar fa mo yo o le va mai le mai ta wolunga ai ni fa mo ya o tato se ale le mele o le antale mo se yul ele tu ma ina se venga Antonu se yuli o le tele o tausanga o mawai. Ia pi da tautu ma fu i le winga o lau tala. Ele ma sangi ai le tau tāpena i le tausanga ma le tausanga taluna i pale mai. I le wha tofinga wha tonsili o le Polyfest. Peita iane. Ia o le tausanga winga esele nei i la o tau tau mawhai. Ua lima se furu i ai tausanga. Ia po ua tātu tala noa fo i le pine si liva. Ia po o le upeli si liva o le Polyfest. Ile nei fo i tausanga. Fa malole on sai malole tapena. Se uli se samnoi o a mai tapenanga. How is the preparations for the 50th year for ASB Polyfest coming along? It's going really well. We've got 77 schools and 291 groups, 11,000 students coming to start performing on Wednesday. So e maka kai au mako flag raising, ma le pōwhiri i a le asululu, e a maka e mako kauwanga launga, ma le diversity, ma le Māori stage. Se furu tafsi a fe tamitia onga leo le anga i atu o me le asululu o Jaula Stona. O le asto estimate nei e se yuli i le mamalu o mātua a inga wo mai masani o le a la anga i atu o yaso yefa. Yeah, i leo ko fo i kako ngumela before COVID. So probably looking at it between 80,000 to 100,000 people coming on site. And we'll have probably millions of people watching us online. Wow, man, that is a lot. Now, le moa o tausanga umawai na manto pati atu i lo wala whaiva. Ia o e sau noa foi. A misa lewa le teimi o tautalanga le whana wa onga. Ia antono la di tausanga e se foi le mtanta lewa to fia ia lau. Wa antula wa talang. Ia antono o e lewa whaafoina ma wha tonu whalau. Ia le whaanga solo le lei. O poloka la me lungo le tanto stage lea. Mo alo matama whana wa Samoa. Ia mua wha malo sa ili malo le tāpena. E le o se tofinga whaingofia. Wha mata whaingofia le vaenga fo le mātou le whamai. Se ko ale wawhi e ringa le moe le koe sau i ruma. Ia o le tausanga le ti.
e le se tausanga whaingofi, ona, e le ngata o le 5 tausanga. Ai, ona o laini wha fia fianga tomitia onga. Ia o te lo foi, e to tele le whana. Ai, si au mai sau a wivi. O le aso lulu e tau la stonai, o le tantou state Samoa, lau talinga le mo. Tai lava mo le avanoa, se manu, tai fo ia mo pufala i au. Ioi, e le titi fo ia ma whatau vaase va ai le tofinga le ua iai. Whaftai fo ia le whatonu, e mese fo inisi fo ia o le komiti mamalu. Ia le whatuatua ina, ma le tu mai fo le avanoa. Le po fo ia i malae, le nā tausanga, se tasi fo ia o tina wa loa tausanga lana tautua. Tina ia mele ngale nu ia wa whai lava le fina ngalo le atua. Tina fo ia toi Sulu Brown o le ai wha tina ia le nei komiti. I le wha ngalo a fia si o na vau mai le tau ma mau mātou te lango pea iai. Rei fo ia nisi o le komiti o nisi o tamali o le atunu. Ta mafo o le atunu o lo whai ma komiti fau tua le nei fo i komiti. O le tō whātau anu. Ia pea o na sila fia o le whai a onga le au maulunga makoli. Ia whātasi e fo i ma le fionga le taitai fono o le mātou whaala tonga o le foto malama. Ia le fionga a whamasanga to filau niu le vaea siliva ngau ngā tau. Ia e peo naitoi ina ia manisi fo ia o le whaala potonga e lango ia ina ia whaima fautua. I le wha pe whaiso ma ua mana malama. O ma ua mal tamaitai po le sunga tamaitai whaia onga ia Rasela lafa e le wili. Le whaia onga e le kolisi o Tangaroa. Ia o ia lea le mate to o lua i le whaafoina o le tātou malai. Wa lewa nai mai tua le maia vātu le whaafonga mai o le atunu. Nai sai tonu lavo le liu. Ia o avanoa wa whaia le atua. Le o mwhaiona mātula i mai e tau ave ma wha au pea ngā luenga pea na iai. Le whita i tunga tina ia mele, ia mali tina ia toi sulu. O le aswa tae au e au wai atu ia nisi le sisi ngā fua. Ia o le a onga lea lo tani malai mo le tātou malai. O le a onga mawalunga papatoi. Ta ilua tausanga, ia masui le a onga e tali malo. Lea walua i nei tausanga, ia ona whaafoina, ia pe tali malai le sunga ia Timo Morisa. O le whai a onga lea Papatoe High School. Whaatasi e fo i manisi lono au waa, ia le iei le tina ia Margaret. Ia manisi fo i o whai a onga. Ia o la tau ia ma la tau whanau e o mai so soani le tau tuaino le tātou malai a tau mātau isi tau sanga lo iei nisi o tamaiti o atu e toi suia ino foa ma toi ave ese la pisi msalu leo tota se watu le whaafonga mai le atu nu e o a onga nā lo nafa ma le tau singa o le malai ia e mai se lava i tua pe a whai le tau singa a wha amsino ia o sui fo ina e whai masui o le atunu, e sisi ina le tanga vai o le atunu, pa ea o le teime whaapa ia ma o inai a mata aloa i eil wha moe moe, e tu sai matu ma ngā tangata whenua i le nei fo i vaenga o le atunu. A mai a ia na se e lo il wha whilo inga, ia o inai tu sila fia e ese a malo usu, ia ese fo ia tatou malo, ia o le a onga la leo papatoe, o la tou leo tali, whai masui e fonga o Samoa, ia ai toi tali fo ia lisi whai la unga Samoa, le la i se manatu, e le leile lafo atu le a onga Sir Edmund Hillary Collegiate, ono le itu lea, pe ono tu sila fia, o le a onga na Samoa i a mata mea i fo ile nei wha moe moe, ia o le tō whaia whitaua i Europa, lafo ou, lusa lafo ou, o le whai a onga le ngana Samoa i Sir Edmund Hillary, ia o ia malana a onga o lea la wha ngai ma lea wha moe moe. Ia ona malo le aso mua o le aso lulu, ia o lea la a yeile a wanoa e tatala alo ia se tātou sauni ngā lotu, e whaila vai o le tātou malai, o le sunga le wha ngai ngale nei tausanga o le pasta so i alo Tangaloa, lea sa tōwhia le a onga pa mawalunga papatoe ma le tausanga o tuana i atu, lea lato e wha au le nei tausanga. A maea, ona whaiei lo le awa whilo inga, e whaatino lava e alo ma whanau. E o lo tau awe ina mta upuna ngana Samoa. Tau ona lato whaatino ina lea vaenga tā ua o lea nganu. Ia e malo usu ia lea aunga lea papatoe. Ia awe o lea a whea ngai ma ngā luenga pe o le folofolo ino awa o le kolisia aureli. O e o le a saunile launga tali o le kolisia maangele. Sir Edmund Hillary, maangele au lele. O na ia onga nasa mua i malai le amataino le nei tau vanga.
ia taluai i fo isi a onga ia i peta ia pe o fisota inga va lata mana i fai a onga ia wala i fo ia na fa faingo fi ia matau ma faita pena mamao ina ia mau popo lelei e fo il fa mo mai ale anga tonu ia ona le wasa ni el committee fa ta se fo i male po lenga ASP Polyfest le University of Kilani le o lang su el fa mo mal malai fa pe fo il foto mala wasa unia na ipo ma fa ilonga fo e fa ailo ai fo ile nei tausanga ta ua ile tala fa solo pitol ASP Polyfest ia sa nau lava i fai uma tūlanga ia i peitai na o nei tausanga o le tūlanga mua ma le tūlanga lua le ua tā penei ipu fou ia e whaapa ia whaalelei fo ia i le whaiwhiau e tūsai ma tātou tūmanga ia moli mauina fo i le whanau ia wa o lātou le a whai mo lātou ne mi sina ia awale a nga iluma ia a iei fo i masiawa noa e whiula i masikeke whailo ai fo i le tā ua le 5 i le tātou malai ia ona umai loe vaenga mua. O loe lea wauli a mata loe tau vanga tau talanga sifulu tasi, so o mal tau sanga iwa, ai umai le wha tau walunga le tau sanga sifulu i le aso lulu. Ia alana a mata le tau langa sifulu, tau sanga sifulu tasi, e peo le tau sanga le wa matutu wa masani, wa tolu tau sanga, le a ngafu na tu atu na ita meiti e fou atu, ia wa e pe e sipaka pe ava ai atu i le lautele o le mamalu o matua, ia ile leina i vaenga matutua ia wa masani le vaai ia mata ma le tatu tauwanga ia e sa le a to se fulu ia pe se fulu mon tupu tausanga nei to titi a to le lo se fulu tausanga se fulu maltasi so se fulu tausanga iva le au solo inga pe no se to 5 to 5 tausanga o mavai fa ta waina fo ia e tausanga iva ia le nei tausanga to se fulu sui ia to se fulu ia male 5 ia sui mo tausanga se fulu ia lona winga o telefo il fata waina e ia tausanga o le astofi ia mata fo ia le lotu so ai masina nga tonu e fa ftai ile anga le le tua ona mata lo tautalanga le se fulu male tolu ia wa ia i sui wo to fa maamulu me tausanga se fulu male tolu ia la fa i was le la pe ona se fulu valu sui to titi fo ia to tino le tamo ile fo inu mela so mal tausanga se fulu male lua ia se fulu male fitu sui le wa ia ona fai wa ilo le tautalanga le saunia ia ele to se fulu fu mon tupu sui le wa ia mo tauvanga le tautalanga mai alo le stofi male asolulu male stofi ia wa uma le vaenga mua le tatu tauvanga ia le tauvanga tautalanga a o lo le asforeile a mata lo tauvanga fa fianga ia pe ona sila fia e tai lua tausanga ma faile rotation le mua o ngā tama teine ia soilo ma o ngā fatasi tausanga foupe a ulia se ola mase malos e o uma o ngā fatasi las foreile ai taualunga a o ngā teine matama i las tonai tausanga le nei tatala ia o ngā tama so ia o ngā teine pe a o le awauli ia o le afiafi a mata i tauvanga fianga o ngā fatasi yo fu ele sto na i ona fa uma i lota uvanga nga tu fatas ia mal fa moe ta walunga ina e tama e teine tuai ele a onga teine kalama au kilani ia leo 5 years 5 fu se la to sao ia wa fu el tatu tauvanga se manu mal fa fonga mai ole atunu ia o ta pena mai fo ia tu fatasingo tongi ia wal tatu la nga tongi Malo telaia le moa se wale ole le lau sau no ole varo fia Julian tu lau yo e lau fa ta fiti le ni vango la ulio te lo foi le fa vai lolo le vionga ia se Juli ele va tu atuno le utunu mai lo sa ni le uli ya la tala le ne fai e misi do ka ko le nga le aso nei limas futa sanga nga fai fuwa le fa msino o le mea na le tante whae te mau ka popole aku ia pole afu le tāpenanga al tātou komiti se ia le mea le ka o le pola e moko mai kua e le ai al makangi le nga sau mai se sifo kama o mai i se sae wa whaafinge o le a se fautuanga mai lau sunga i le whaatonsili le CEO ia whapefo i lau talenga le moa i mātua ma le au tāpuai o lea a tāpua ia le alo whaiva. O nai alo manai whana. Ia uia malo uia tamai loa le ngā ungo wolangi kongo Chicago i Amerika. O le tātou wha moe lea.
o lea na fotu wae. Ile mai ai o le Dawn Raids, fo ile le vaitauna o le afi u se lau fitu se fuku whaasa o mea o le te mo se. A whaila na fotu wae ona o le tūlanga lea na pangati aina i o tātou tua a, tātou mātua. Ia ula ia mara o tau mai tau te fo ile le ile mo. O longa winga le fia celebrate ia mo meo whaafi fianga, tūmanga, a le Pasifika, ai whaatino mai, e nai alo mawhana. A le mere kupu pē kausanga, soli, ngā laua kong whamai, whaau, au o le whamasingra, ngā longa keira, sa kauanga sili le mako o pese, o le mako o siva lewa lewa whamai e siti, si eo mia se lua whina ngalo, mai moa ma whaafonga mi sa moa se yuli male mo. Yeah, I guess, Manu, when it comes to the judges, you know, everyone's a judge. We've got 6 judges that are sitting on the judges' podium, but everyone also, our people that are sitting in the community that are watching from online, everyone has something that they want to say, that they contribute to it. But we know it's a fair process, a very fair process that our stages run through with their judges' criteria, the marking, it goes to the scrutineers. It never touches anyone's hands but the scrutineers that are sitting in the portacom at the back. So, I mean, ole mere, you know, I really want our community to understand is that we're more than a 4-day event. You know, we're a 365 commitment to our young people. And they're first. That's what we put first at the forefront. And yeah, you know, le kapua e kako community to our children. But just remember, it's all about the children first. So we try our very hardest to support everyone. Number one rule in event management is you can't please everyone. And if you know, if there are people out there that don't see the reason or justice in the system, there is a process. And I will pass it back to Leomore to speak in Samoan about how we do things here at Sio Manu, but we are really appreciative that people have a voice out there. We want them to be able to say how they feel. It is the legacy year, you know, and the theme for this year is legacy, a treasure handed down. And we want our children to be able to say, hey, we came from the Dawn Raids. You know, we came from that time when our families were migrating from Samoa to come to New Zealand. And then they came together in the churches, but our kids were going to school and facing the racism. They were facing difficulties and challenges in school. That's why they started to come together in their little poly clubs. E mawelako supports, mawelako protection. And then if you fear 48, you know, they learned their language through those little poly clubs in school. And now from that to now, 77 schools and 291 groups, you know, it definitely is something to celebrate. Mai lo sa no ya lo telenga le mo ya faaftai ele o se mea fou po se mta upu fou mari pe ona e ftalai e tupu ai tausanga taitasi tausanga uma ya no le valu sia le faul pa ia mavulunga le atunu ya ile ato fo ya ma tu tangata se tam fainga mari o le komiti lava ia taua ona faata oto se ala fua ya awa fo ia tatu tauvanga ile o se ala fua e fa pito manu ya tasi o le ala fua ia e soala upule whaatasi masunga ili mata mai taifa ia aonga, mai se fo ile komiti o lo fau tuaina le mato vase ilua, ia ile ngata fo ilea ia o le loa le atunu. Sa whaile mato ngā luenga, whaatasi mawha masino, ina ia au ili ina, vaenga taitasi o tū la fono, ina ia yeise ngā tasi ma se ngā tusa, a wale lato wha masino ina, ma le tongi ina o whawhiewhianga ma tautalanga. O le anganga lava ia ina ia tau mawhai e whai titi le vevesi ma fo ia nisi o whawhita auli. E mai a fo ia tausanga taitasi e whaile debrief a malai. Ia e mai ia i fo ini whaitionga ma ni ngau le malia i sunga ili imta mai tai whai aonga. E le lei fo ia ona manino le vala lea. O la o tau mawhai lava le komiti le pūlenga le ASB Polyfest. O le nei wha moe e fito i tonu lava i aonga e mātou te leo wha leo ngā ina le sfilango lango sua mātua ma ainga. Ai tu watu lava ia le matawha ioi ma le wha mamawhatu o nei vaenga i susunga i li i wha i aonga e tau wala mai i nāni o lātou le malie e a watu ai fo i nā i eswa mātou fo i vai. O le anganga lava ia tau ave lave lau mua ma unga taitasi. O le lango sua mātua, ia mātou te le tūma maupe mātou te te ena, mātou te lia ma le whaafitai. A wao, ai fo ia nā mo mātou tangata. I le tau mawhai e whale lei ātile lea tau wanga.
A le anganga lava ia, o le sila lava le tāleni, le mea alofa, ma mea sina le atua. Le awa a mata na tuu wha solo i alo ma whanau. O le mata ngō fie le vaavai, i le si itia o le tūlanga o wha fie fianga, le si itia o le tūlanga o le ngangana. Ia o lea tau mawhai lava ia aia ingo tūla fonu, ai meise fōi i vai ili o vaenga taitasi a wale maka ino o tautalanga ma wha fie fianga. Ia tau mawhai lava ina ia tau fi ma mau pea tātou tū manganu. Nā wotou sila fia e tele lava ia whaala potpotonga me se fo e ka le sia le tele na whaata ua le anga nuua yele nei vai taimi. A o le tau mawhai lava le tātou tau vanga malmalai whaafiafianga Samoa. Peo na iai nei tina ia manisi fo e o tamawa tūna iatu. E tā fiofi umaia i nai vaenga fo ia na iai el tātou wanga nuu. Ia wa iei fo isi vaenga wa tātou leva aia. E peo le ala fo ile nao le tau mawhai tā fiofi mamau ia tūlanga ia, peo na iei nei toi ina iau mawai sa tele o na whai mawhautua malosi, e le awhionga ia tu whai onu, tanu vasa tavali, e le awhionga ia fui moono alolua, ia o nisi fo ia o tapa au lelo wha au ngā luenga muli anga tele, ia ma nisi fo o ta mama ti nasa au wai, e to tele mali liwa wa ngalo ia tia ua lātou suafa, ia ai peo le lātou nau ta inga lea, o le tātou tau vanga e tau mawhai, whaata waina pea mea sina o tū manga i whanua. A o atu whawholoa markolisi, manisi whaala potpotonga, manisi wha moenga pēna o ie teimine. Ia o na mwhailona lato whaatino me whaneo na pō. A o whaitionga i mai mātua, i na o na mātua tatalo atu, i le a toa fo ia i a... Māri. E o mātou tangata le whaingo le ngā luenga. A o le tātou ngā luenga, ia ma le tātou waa e whautele, whauwhaatasi, wha moe atu fo ia i lo o tōu whina ngalo a wha matua, e matua atua i nāni o mātou tangata. A wha pēr fo ia e fo i nisi vaenga i leo o ngau le malia i le atunu. Ia e ei lava au wale mwheo na wha leo mai, pēo na o mao na wha so atu iai. E au wha masino, e pē lewa mai o na tau mawhai se ngā luenga. Ia e uma fo i ale nei tauwanga, e toi iai fo ia isi vaenga toi tūla i mai, o le nā tūla lava nā so si tauwanga, ia e o le anganga lava ia e le mawhai o na mātou whaiti o ina whautuanga ia tu ina mai, o le anganga lava ia o le tau mawhai lava ni ngālu lue whaatasi, ave sa o a peo na e whitalai le teimi o sola, tato ave sa o al wha mua o alo ma whanau, mai se fo i le anga nuu, le whaasino manga, ia mal tato ai tau malele nu ese se itu laulo ngutu male afi. Wa mai lo funga mai lo talai le mo le ni vaenga o le au. Tonu no fo tai le ele pa ia ma le malu o matua. Ia po no fo fale fo ia santu ia ma ia lo fidunga lo fali. Ele se mea fo ala ngole mea de akako. Se va ve ki no fai ki o ai le fa paki pio o ia so lai o Hawaii ma o Chicago ma ngai LA. Ia ai whautitele, antonu o le autangia mai. Ia se tu alalo o tu i nā tu tau alantu i le tautu a le Radio Samoa. Ia i le pa ia ma le mabalu o mātua. Se oisi kaka, se ki ngā anga le se me whai kio. Ai ka kauanga whai se whai kio ngi ke wari se whai kio. Ia e le tio i fo i se si le antu langa le mo o le to ino to ina ngā wapasi a kore ko inga ia o le patan. O longo winga. Ia a wele la va o ku i folo ye se sio la wori ia pe a ke kere ku fo. Ia o le fa mo pe o le sauni atu. Ia o le wa mai tau atu. Ma na ia le tu langa. E ui o tango tal le ia vaita. Ia e whaafta i o le mo sina pa ufo i le mo tanto pepa mata. Se i uliam whione e sau noi a tanto pepa ulufani. So if fiku kālali musfulu, if you go online to iTicket, it's fulu kāla at the gate. So it's best that you just go online. It'll be free, easier that way and cheaper. E mau fo'ile expressway, so you don't have to stand in the long lines. You go in the expressway. Malesimia, you can watch online live stream. So it's pay-per-view. It's fulu kāla le aso or $35 for 4 days. Lono wingala e lista lai lunga o le penga ta whailang. Ia o lea lava, wātu le. I lo iei lava nei fsota inga i lunga tātou penga e mwhai o na tatala. Ia mwhaatu mo i fui nei vaenga le nai. A wā fui le sila mai mauta malao. Le, ia. Moli antulanga whauti tele mai le pulanga ma le au whenga luenga le Radio Samoa le vui tu antu le tau au. Ia po le a se mea ngā whatia antu le nei tu vai. Ia ma lieli i se yuli ma le mo.
ia ua kaumaka sui fuanga ngi vai ka ia o le afu se tau mawhai atu le tātou wala leo so tau a ia maliria ua paula vo se mea ua maua i le dei ia vai tau ia e la fo tuina o mai se lu fina ngalo tau lunga i le tātou filo inga i le so ua tala whiaunga le lei lava ia male mai moa male mafuta mai fo ia mātua ia malei whana ua lautu wa o ngai le ni vaengo leso. So just a reminder to our families just to visit the website, so www.asppolyfest.co.nz. E ngā mau maele information for our merch, e maele tickets, e maele schedules, le blokalame mo le Samoan stage, Maisi stages for le konga, kokala, niue, Māori and diversity. I guess for me, my message to our young people and to the families, ia malo lava le kaumawhai malo lava le kau iwi e mea o mafuele nei wha moe moe. We're really looking forward to celebrating the 50th with everyone. This is everyone's festival, not just ours, it's everyone's festival, and we're looking forward to seeing everyone come through. Ia, nā usau no atu le fionga le whaatonu, sunga e se iuli. Ia, au le anganga whaafitai e whaia o masui, lana fionga e meise fo i komiti. Ia, e vatu le whaafitai tele lava e Samoa, ila utau tāpu inga e tausanga i tele. Mai se foi ale lango sua o mātua ma a inga. E le i titi le mātou mātau watu, lo o tau titi whaitama i tausanga taitasi. La ina, timu ia, tau te le solo muli pe wha vai vai. Tau walofa wha matua e ala e tape nanga o alo ma whanau, whaafitai tele. Tai fo ia wai wa e moni lava le sao noanga le whaatonu, ia le talenga ia seo manu. Ia i lava teimi fo ia wa mai atu le wha moe moe, ia ona tau le pua ma lafo mai. Ia e le mātou talitonunga, o le au ngā fo ia o le nā pua lo lafo mai. I le ngato na mātou sei ai whai fo ia ma whi au tā ua wata penanga mo le isi tausanga. Ai nao na mātou valvalu sia o le whau. I le atua i mātou waa, i le atua fo ia o mātou tangata. Ai o le tatalo, ia o le ase mea i le tau mawhainga, mai se fo ia fionga i wha masino. Le ngata fo i lea le nei komiti, o le anganga lava ia whaise ia wala, whai foi se tāpenanga, ia ina ia mata ngofie tāpenanga o alo ma whanau, o le ute lea, ma le aio whai ngā mea o alo ma whanau, a o lato tau mawhai e siva, e whaatau pati, e sā, e tau tatala mangangana, ia i mea sina na fua i mai i le atua, whai ngata te le nei aso, e wā foi ia le ngangana, ma le tau whaolo laina o anga nuu, ma le whaata waino se whaasino mango le tamasa moi nei au te aroa. Ai mato wawa ai atu. Ia e tau pati mai lava alo ma whanau. Ia o le anganga fo ia lea e tau mawhai au mātou tangata e whaise mea sili mō tō walo ma whanau. Lau tala e whaiso o i whaamasino o i whaia onga pe a whisili mai whape ina i loa le whaia o lea whaamasino ma lea whaamasino. Nau whai atu lo iei whaia aonga, upa toi ina, a tala le ngafa o lau tamā, o lau tina, o lona atali, o lona alo lava lea, lona winga, e tele lava fite na inga me whai ona tātou whaia. Ao le anganga lava ia le iei whaamasino, lātou te sila, ma mai mua ma mata, te tusai fo e ma le criteria, ma le pepalo o lātou tongi ina. Le hafo ise meo e se lātou mālosi, ia mali lia le atu nuu, tātou lolo ia i se mea watasi iai foi. I lei foi se whamasino lātou te sila fia tongi, wha lātou i loa alfa i unga, wha atasi ma le komiti, ai mai se foi le au fia pēo le teimi tō lau i nātu ai. Ai manu ia tele lau mai moa, manu ia foi lau tāpua inga, wai lava le a onga le a e tāpua i atu iai, ia wha pē nao na iai le anga le leu le atua, manu ia foi tāpenanga sunga i li matamai tai whai a onga, le ngata foi lea ia o le toe a o whaalelei o le milia na ia o siva, o le toi whai whaalelei fo ia o pese ma toi sui nai Fatima nai Whātunga, ia manuia fo i lalo whaiva o alo ma whanau ma lau mua taitasi, le ngata le tātou malai, ai mai se lava malai fia o le tātou ASP Polyfest, so mātou tala nā ma le whala o le tele, manuia fo i alnea fiafi, mai se fo i lau tō whae, tu sai fo i malangaluenga whita. Ole antatou mai e tasi pe ona e ftalai le mo le rivaenga o le fiafi ia mo le antulanga whautai le ngā ruenga whitai tunga e pe o le sauno le fionga ia se iuli e le na on ia so se whale santa pena mai e le whamoe moe le dei antonuna mai aloa le whamoe moe le tausanga na se vai antunei ia amatalona ma whauwhang o le limas fu tausanga e le se mea whaingo fie ia ona i ele muangana le tātou tunu e wha lele fo i e mai tau ia
a tonu o naua lua la e le la e foi le lena la e le ali whaola. E le teimi lea na ti e mai e foi le asini wana e le ngatana whamai o sana aleluia. Ai o elisi vai aso whamai whaasa tauro ia teia. Ia a tonu le moa o lau te vai atu. I le e ka ilo fo i angi oli a ungi foli lau ta pena fo i le rei tausanga. Ia, pau ina ia mātou whaapea bilio ia mātou se manuia. Ia ai, alo ia o tau whaiva mānaia. Ia uli masao le wha moe moe. Tātou tu wantu ia le tapa au sili lunga. Ia o ia na te uli masao. Ia o tātou whaiva alo fili mo le awhianga. Ia a tātou whilo ia o. Ia alofa le tua. Ia mawhoa i pele mālosi o le tino. Sili la le nganga. Ia wale tāpreina o le nei wha moe moe se wha moe moe. Ia sa whawao sau a whaupo. E le ise si na mawhauwhauina. E o mai se lima sfu tausanga. Ia le whaatasinga nei o le Polyfest. Ia le wawe nei ma ASP Polyfest lua afe lua se folo ma le lima. Ia whanau lang fo iala pe a tali wantu ia inga o lo whamle mai. Ia ai manuia tele lava singa o toe na paua o le o inua au whala au le moa. Ia. E whai ama ma misi lesi temi le anga whale ma o stele. O lauke whai a. Wa, e ngai soi se yuri au le sifi ngau se o ingu whala au fo i ngai lo ma kua mangai koe ing. Ngai soi mai a o e so. Le al tato tala no anga e tue whaapia mai au. Ia, le o tafu le temi tau mawhai foi whala au ori se umana. Ia le ngai o mātou. O le sina u wha manatu, te wha manatu ia so uma. Ia nei u ta māmiti nā mātou. Ele o eru ke rau whakua o ruang, ka māmākua, maki ngā mākua. Tātou uma. O le o langa le nei. Ia whisi pu. A whaia le moa o le whautuanga le fo mai. Le moa a wha le tolu inua whitau i tonu ala le tātou tein. A wha le tolu. Ia le lau alua koe au mai se whangu vai. Ia tu wantu yo au wafuala au le sunga ia se yuli. Ia au mai alo whiranga lo i tau lunga i tātou whilo inga. Ia. O le lopo le ale si tala o le awhai atu sa moa. Ia ai o le anganga lava ia. O le whaaftaitele mo le nea wanoa. O wanoa le au maua. O wanoa fo ia wha auro. Ia o le anganga lava ia tau pule ola. Wai tātou te le tala noa i le... Mahadiera. I risi le mi se kone o iluma. Mahadiera. Ai te talo pe le lofa maleanga leo le atua. Ia talo soi fuolo o tau mamalu. Ia awa fo i le nei wha moe moenga le nei vai aso. Ta penanga fo ia wale e seta pe o na sau no iai ia le... Sunga le li whatonu ia to whai a seu manu. Oia. Pe na fo ia na au manu fuanga ino na whaatasi mai. Tai. O le wha moe fo ia o tātou Polyfest. Ia peo ne silafia ia wa mato na si ilunga. Pe taiane ia ele si fua se vai ane lo to pa ia mo lo to mamalu. Mahadiera. Ia e mo mia pe ale so soani ma le tutau au mai ia wa fo ia fa mo moenga. Ia la fa ngata i se mato fa mtalanga. Tai. Bo pa o papa ia to fa malie ia fa mangalo ia au na tu sai fo e malele ato. Tashi fo yantu. Ia anga leile atu fo fanga uma le ne yaso le ne fiafi. Ia mai se foi fatasi mai a wafu fuanga le ASP Polyfest e mal fa manatuina o le olona lima se fulu mal falo lava soifua mai manuia. Ja, soifua o le dawa e mai moma e fa foga mai sa moa o le talinga ia le moa fesuluai o ia o le fa tonu sili lea o le tātou stage lea mo sa moa. E ke sasilo ia le moa koe kakala mai me whaipelea le moa laua teu whaatasi mana fuala au. O le sunga ia se uli po le fionga ia se uli Terry Leo Mau o le whaatonu sili lea o le ASP Polyfest e pe o le iei fo le nei tausanga o whaapopo i lana tautua malana au nanga.